Ka Mylliem Sports Association. Kabalong ka association bapaukhmat bokathain Mylliem ka khod ka wers ngobha ya baro siya ka jing play perdah ya ka first Mylliem Youth League arajab apsaw arjab san haka katan retrik no pra arajab apsaw haka por khatwi bijim stamp ha madan football lumpung khat armer ha Mylliem da ka jinga konstang hapdeng ka lumpung khat armer SC persya ya ka rangbi BFC Hagatai ke sengi play perdah on sawan long kongsan da iba Gavin Mylliem MLA ke seorang haringkat ke jinga don lang iba Hamletson Dorling advisor but president ke Meghalaya Football Association hagatai ke jok sengi lansa don ke final jong ke second open to all football tournament arajab saw hakapor arbuji men sengi ha ke baki club kiban yakni ya kanam lado kan long pedeng kaya telilang FC Persya ya ke Mylliem United but hadien ke final on sudden ru ke lucky draw ban penmi pisa kum ke jingkersya ne ke club nak bentar ke jinglo jingset ha ke jingle ishimenta ha ke SSA second division football tournament hapulu badang syudam but ya ke first Mylliem Youth League arajab saw arajab san but unong job ya ke first prize unyo daga kali alto keten uluk baar daga song pisa ke ba khatsan haja tengka bat balai daga song pisa ke ba shipho haja tengka bat ke door tiket kan long ar spa tengka ke way bat son spa tengka nak bentar light ligi tiket